Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. hayi no baqinisile ukuthi makumnandi nizoba yi-100 mara masesezikhala la uzaba uyi-1 hawu bekumnandi sijabulela izi-31 sihamba sawothenga ama-cricket sawadubulisa sonke jikijiki makumele sibuthe sengiyi-1 ungibone basho ngegijima ngiyothenga ama-cricket ungibulale disiya ngezi-31 ngiyothatha idrom ngiyibeke lapha ngaphandle ngibanikeze nesigodo bayimure plus idrom eli-empty lesenke line-sound strong loloko lithi kum bayosha abantu kodwa ayikhona kulo muzi yabanemali kunini badubulisa ama-cricket from ngo-11 loko abaphelele kanti tololo next isibhizi shaya idrom. Happy New Year guys, I hope ningene kahle nikuphi nenzani ezikhiphani. Mina ngikhuluma nanisona ngihlezi lana ebhedeni angazi ukuthi ngingayaphi ngihalela i7 colors kamakhelwane babhizi bayabraya lapha iphunga lingiyenza mara ngibuye ngakhumbula ukuthi konje mosilana endlini kunezinkukhu nami mangifuna ukwenza ibrayi ngingaziyenzela ngasho ngena ngale kweni fast ngibhekabheka ukuthi ngingabamba yini. Awu ngithi ngena ngale kweni inhliziyo yami yavela yababuhlungu same time ngithola amanswela amaningi blind afile ngiplay imali ezulu leli la izolo. Akhi enough funeral cover yami nomshana nezinkukhu it's up to date savele sashaya umncwabo same time. Nani niyazibonela ukuthi lo mncwabo soqophelweni eliphezulu niyambona umshana uphethe ikhepi lapha esandleni. Akufuzwa le juice lena etholakala emncwabeni uyazi lena uyithola amacede ukuphaka lapha bakuthelelelwa ngejeka iwanda ukuthi ithengwaphi liya yo fast bese sowuphelile umncwabo lapha sekuyadliwa ngathi yazi nathi ngigretele lezi nkukhu ipapa. Niyazi mara ukuthi inkukhu zilithanda kanjani ipapa eligretiwe maybe zicabanga ukuthi i-rice. Sinomshana lapha sesicalile senza ibrice host after test yokushonela amantswela. Ngicela umuntu angakopi le recipe yami lena engiyenza lana wena ama-price 76 gun yakho ungakopi lena engiyenza manje ayiplying kakhulu bafethu lena engishaya la singenile ku-2026 kamnandi so far so good ngisengazwanga izindaba ezinhle ngifisa ngathi sonke inkosi kulonyaka ngasibusisa ngezinhlanhla sibusise ngemali nangempilo ende mara mawufuna ukuthi kubusise ngemali fast just click the link on my buy and get free 50 rand voucher nama-spins ayi-25 mina my new year resolution ukuthi sengibuyekile utshwala ngisafuna lana bahambe khona nakubona njengoba kukumanje ngizithengele 24 yalama oros lawo umshana njengoba ngibheke sona ucabanga ukuthi le juice ngiyenzela yena kanti tololo next yami kwayiphuza apha ijuice enama-ice funa uphatha umkhuhlane siqala thize mangithi itshwa ngibambe khona lapha mangithi xa emuva nange umshana ubhizi uyakhothelela lapha ngasala vele ngamculela le ngoma le besiyiqula le time sisebancane ngathi uyakhothelela sibar uzoba yinja sibar abantu bamapiano bangayizwa le ngoma cause bawenza ingoma-ke ngiyabazi-ke bona bamosha isikhathi nisakhumbula mos ukuthi ngithembisile ukuthi ama-vlog niwathola ngezi-22 January mina manje ngiyavala namuhla ngidecide ukuthi yazini athi nginibambe ngiyi-1 ngini-check ukuthi nisese-right lapha ngiphinde nginikhumbuze ukuthi mangabe yonke imali niyidlile December ikhona i-boost loan izon-rescue wisha all you need to do is to go to www.boostloan.co.za hayi fast umlilo wami bese sowu-on lapha niyayibona nenyama nayi iyahlihlisa sidla kokugcina inyama namuhla next week back to ama-chips wamazambane okonje nithi wonke ama-chips yawo back to ama-chips umshana yena manudlulu samlindile hey mara madoda wayengathi namanje 2026 le thenda lemvula balibisele to the same person bekalibambe last year.